Arume aya eri mari na gitumi gia gukungwira gukorwo mari muoyo ihinda-ini ta riri amu riria matonganire na maruru ma muingi wa tauni ya Kiambu uria ukunyotagira thakame yao marumirio bara ya githigithanio na imwe cia nguo ciao ciataruragwo mbere ya mahonoketio ni mabitha a borithi kuma guku Kiambu. Kihumo kiao gutharikirwo kiumanire na mbu iria thandirwo ni mutumia umwe uria utambulikanite ta Joyce Mugure uria ciumia igiri hetũku arauga ati ni acemanirie na arume aya magitua ati ni athinjiri Ngai na makimwira ati nio mahoyagira aria mena mirimu ya cukari na kansa makahona na uguo makimwira aingire thiini wa ngari ino niguo ahoerwo na haha niho Mugure anjiriirie guthiururirwo. Akaniambia niko na ugonjwa wa sukari. Alafu akamwambia ninaona wewe uko na pesa uko nazo kili 24 na kati ya hizo kili 24 uko na 100 katikati ya hizo pesa. Sasa akaniambia hebu kwanza nikia kwa gari niombe. Akaingia akitoka akaniambia na huyo akaniambia sasa hizo pesa uko nazo leta. Mimi nikamwambia sina pesa, lakini akaniuliza pesa ziko wapi? Nikamwambia mimi naenda home, pesa sina, sasa siko home. Wakaniambia niingie kwa gari. Na hakini hiyo hakili sijui kuvile inaenda. Niliingia kwa gari wakanipeleka mpaka Kagoya. Ati niende niingie nilete hizo pesa. Sasa wakati ule niliingia kwa nyumba yangu waki. Nikafeel nini? Kigwa kiondo gitarekiega. Kigwa pesa cia kwa ndikoruta. Nikatoka na nikaenda na nikawaambia mimi hizo pesa zangu zimechukuliwa na mzee wangu na ameenda nazo hakuna kitu. Mugure netikirire kigina kia muigana wa ciringi 10,000 iria ari nacio cihoerwo na uguo akigira ngari-ini ino o ringi na gicoka akirwo athie akagure mai ma kunyua arehe ngari-ini atekumenya ni ahiurio meciria niguo ekwirwo ya more. Atujejanise. Sasa zangu nikaambiwa niweke kwa huyu mwingine kwa mfuko yake. Naye hizo zake alikuwa nazo akaambiwa aweke kwa bagi yangu. Nikaambiwa niende ninunue maji niwalete. Kumbe wakati wa kwenda kutoka niende nichukue maji wakaenda kutoroka. Sasa wakienda kutoroka mimi sikuenda. Nikiangalia hii video nikaona wameingia kwa gari na nikutoroka wanatoroka. Na umuthi undu ta ucio ni ukwendete gwicokera na ekwirwo aya macemania na Mugure matekumenya ati nowe mahenetie na makigeria wara wao amatambura na haha niho etirie uteithio wa muingi na iria aya mekora moko-ini ma muingi guku mutumia umwe akirikana auma hamwe nao agithara. Akakuja kuniuliza the same maswali ile aliniuliza. Kwa hivyo nikajua Ngai huyu ndiye alienda na pesa zangu. Nilikuwa nimemfahamu kabisa. Sasa wakati huo ndio nilipiga duru. Mabitha a borithi aria makuhuraga miliongo guku nio mahonokirie eri aya na mamatwara ceceni-ini ya borithi ya Kiambu kuria mahithuririe indo citiganite iria cihuthikaga uici-ini uyu. Andu metagirire kuigua matangatho magitangathwo ti mundu agukora handu kana gwitia mbia mumenye wi ukora wi iguru na ti thirikari ina thina ni andu marethambia na njira itarigiriire. Borithi maugite ni manjiriirie gwethana na mwikuiro wa gatatu riri marathie na mbere na kuhaririria thitango cia gukamakinyia igoti-ini. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjiri.